Hoş geldiniz hürmetli tыңчылар va караучулар биздин берилишибизге. Бүгүн биздин берилишибизни булай ойлошуп кеткен кезик чакырып Нурьяна Арсланова билан хали мен иң башлап презентацияны эте жакман. Биздин адатка көрө өретемен, сораулар беремен, конок жаваплар бере. Ondan soň yarım saat gupnu içinde postnu yazdık. Onunla postnu tübünde bayanlıklarda yaray sizin soraularyňyzy bermege. Olay bolsa başlayık. Süýemsagys bulay sesigiz bilan soraularyňyzy bermege bolasys dagı. Bolsa esi prezentasiýany orusça. Нурьяна, siz bu men soraýganda olay bolsa mikrofonuňyzy söndürüp koýuňuz, потому что там дублируется звук, мой голос. Так, başlayık olay bolsa. Нурьяна Гасановна Арсланова родилась и выросла в селении Нижнее Казанище Республики Дагестан. Окончила она там же школу среднюю номер 3, а в 2006 году поступила на русско-дагестанское отделение ДГУ. Там закончила этот университет в 2011 и совмещала с 2011 года должность редактора в Буйнакской районной газете «Халк на сессии», «Глас народа». С 9 лет Нурьяна пишет стихи. Ее стихи начали публиковать еще в раннем возрасте в районных республиканских газетах, а также в различных журналах. Первый сборник стихов под названием «Встреча у воротника» вышел в 2012 году. Вот, ее начали приглашать на различные мероприятия с читателями, различные наши известные поэты, такие как Ахмад Джачаев, Бадрутдин Магомедов, Магомед Атабаев, Шаид Ханум Алишева, они отмечали ее стихи как стихи очень хорошо написанные на достаточном уровне. В 2014 году стихи Нурьяны вместе с произведением классиков и современных поэтов вошли в юбилейный номер журнала «Таңчолпан», а в начале 2017 года Нурьяна стала членом Союза писателей России. Ее также в этом же году и приняли в Союз журналистов России. В 2018 году произошло грандиозное событие, я считаю, для кумыкского мира и в целом для мировой литературной общественности. Вышел перевод на кумыкский язык произведения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». И в том же году Нурьяна удостоилась звания Человека года 2018 года по версии московской кумыкской организации «Кумуклар», что достаточно является таким культовым, знаменательным событием. Вот она показывает нам награду, которую ей вручили в Москве в тот период. Нурьяна, хош келдигиз биздин жанлы берилишибизге. Сау болуңуз, баракалла Азамат. Салам сизге, бардык коноклорго көп сау болуңуз чакырганыңызга. Көп сау болуңуз сизге де келгениңизге. Булай биз башлайбыз, булай сорауларды бермеге иң башлап яшлык заманы хакынан. Мына мен эскердим, 9 ел болаганна сиз шигърларыгызны язмага башлагансыз. Бу нечикте булай пахму кичи заманларда келе деп айта шаирлиги. Яш башлай булай еңил сөзлени
рифма эмик чыгармага ушулай. Сиздинки шолай мени дагы нечикте опытыгыз орусча айтканлай көйгөз кичи заманна бу яшланы бабынна окуу эмедеги шыруларыгызны яда о заман язмай бираз улуу болгонна шыруларны башладыгызмы язмага? Ва бир дагы бир зат, атагыз, анагыз олар шыруланы язамы? Булай пахмулуу адамлармы яратуучулукка? Азамат, кертидени 9 жылдык чагымда биринчи сатырларымды яздым. О заман озокто ойлошмай эдим, шайыр боламан, улуу китаплар чыгарарман деп де оюмда эсине жок эди. Биринчи шыйырым нече жазылганын айтсам, мени уланам кечиңени анамдын анасы бек кыйын болуп тур эди мага. Караватада ятып, адам менен сүйлөмөй эле ошолай кайгырып тургана. Анамдын кызардашы мага Ахмат Жечаев Муталимович 3 томлугуну 2 томун берди. Саугат этип, мен бираз ойларым башка жакка баксын деп болмой арай. Ошо китапты окума башлагандык мен башынан акырына чейин эле окудум, ага кертидене түшүндүм. Ошондон соң өзүмдүн шырларымда язмага башладым биринчи. Атам, анам өзлөрү язмаса да, анамны анасы да көрүк алдыда олтурган жерде өзлүгүнөн айта туруп йырлай болгон. Атамдын атасы да бар эди хунери. Көп шырлар язып, мени атамдын иниси да эгиз жолдошлар. Олар бир класста болгон. Улуу атам оларга ар заман школага елка болсун, башка зат болсун жазып жибереди. Атамдын халедесине халеде айта бола улуу атам жазган шырларым көңүнөн. Машалла. Булай нече университетни сайладыгыз дагы бу тармакка бармага? Ар адам өзлүгүнө ойлошочу. Жахил заманына ойлошосун, бираз казанып болаган жерге бара бирөөлөр, башкалар башкачалай ойлоша, я ойлошмай казанычына акындан. Бирөөлөр бара юристтер болуп иштемеге, башкалар экономист болуп иштемеге сүйө. Сиз буса негер бардыгыз бу ДГУ деген университетке, ошо тармакка? Түзүн айтса, Азамат, акча болаган жерде излемей эдим. И передо мной даже выбор не стоял, потому что я не выбирала. Сразу еще өзүмне поэзияны сүйгөнгө, комук адабиятны көп сүйгөнгө, кичиден бери окуп, көп китапларда ошончо да тилимди сүйгөнүм үчүн ошол жака бара жагымы белгиледи тезден да. Бу ойлошомон дагы. Сиз кичи замандан бери эле ойлошом эдиңиз, булай жашларга дарслар берермен деп, дарс муаллим болажакман деп, яда нечикте башкачалай кыз жаштар ойлошочу, доктор болажакман деп атасы анасы айта бирөөлөргө, доктор бол деп, олай болсаң бираз жакшы болажак сага, бизге да жакшы болажак доктор болсаң. Сизде жок меди олай ойлор уюңузда? Атамна, анамна не мага, не эр кардашыма о жолун сайла, бу жолун сайла деп бир заманда да айтмаган. Олар ар заман биз өзүбүз сүйгөн затка тыңлай эди. Өзүбүз сүйгөн жолну сайламага койду дагы. Озокта сүйедим, ар заманда да сүйедим, жашларынан иштемеге, бүгүн бу саатта да сүйөмүн. Эсимде биринчи эле ушу университеттен соң школага барганна нечикте жаңы келген муалимдер мени замещенияларга жибереди. Мага айтты, бир муалим жок, ошоно дарс берме керексиң деп. Мага бириси маскара этип, я тебе не завидую деди бир муалим. Это такой шумный класс деди. Кайрмас деп мен бардым. Азыр түгүл мен дарска не дарс бергенимди да билмеймин. Карайман, онна Ахмат амайны анага багышланган ана юреги деп эсимде жок. Шырысы бар эди. Мен ону нечеде ару ачык дарсыма көткөрдүм. Көңүлдөн үйлөнүп башка шаирлеринде анага багышланган шырларына
келтирип, оланы сравнить этип бири-бири менен яшларда пысып тыңлап караган эди. Ушу звонок болгондо да танапуска чыкмайлы олтуруп токтогон эдилер. Соң биристи сурай: Нурияна Гасановна, сиз Мунчазанын көңүлүн нечик билесиз деп тамашага калып. Ошолай яшларда өзүлөрү сүйгөн куйда бола. Мугалимдин өзүнүн сүйүүн көргөнүнө тилге, адабиятка яштан да уну тарта. Бул зат мага бек интерес болду. Неге түгүлесе, мен эшиткен эдим. Сиз Кыргызда, ушу адамдарда хали эскердигиз, Нухай Батыр Мурзаевны шууларын булай разбор имик карап, şu zatқа багышланган деп, яшланы интересин келтиресиз деп эшиткем мен. Шону хакынан айтып боламысыз? Бу яшларда булай тыңнап, Нухай жазган шуулар онча яшларга интерес түгүлдүр, өзлөрү окумага, onun bilmege, o zamandагы затлар болгон, не болгон, нечик болгон, нечик интересини келтиресиз сиз бу яшларны окумага, шолай адабиятна. Азамат Яңыз Нухай Батыр Мырзаевники түгүл, башка түгүл, кайсы шаар болсо да, озокта кыйын жерлерин яшар аңламаса, шиырунун терең маанасын яшар аңламаса, ар сөзүнүн айрыча маанасын билмесе, олар озоктогун терең маанасын аңлап болмой түшүнүп. Осы аялыға сөзлік іш бола дағы қайсы шайырын шырсын үстінен ішлеген еді. Сіз нечік ойлашасыз? Нухай Батыр Мурзаевна, хали біз сізin нечікте дарста олтурганна эмик, хали бизде карайбыз сизге. Мына 40 адамнан көп жыйылган, сизге тыңнап, улуу класс бу, улуу класс. Бизге аңлатып боламысыз? Нухай Батыр Мырзаев өзүнүн шууларында бизге не деп айтмага сүйгөн эди о заман? Сиз Нухай Батыр Мырзаевга неге илиңиздиз? Өзүбүз сурайбыз дагы. В широком смысле, да, орусча айтканлай, чему вообще учат произведения наших кумыкских поэтов того времени, да, того периода, потому что наверняка вы задаете детям тон, задаете им определенные, да, там смыслы передаете через эти произведения. И вот просто хочется понять. Юсуп отвечает. Группа поддержки здесь сидит. О том, что окууну хайын эмеге, окууну билимдин яны болгон, ошо яшланы, улууланы окуу, нечиге айтайын, алда нечиге катууңузга иштемеге ярамай эди, окумага тарыктуу эледи. Ошо темаларда onu произведенияларына көтериле и ошо катууңузга да жол ача. Шону хакынан айтмага сүйгөн эдим. Это как раз была подводка к другому вопросу. Алиги бу заманна нечик ойлашасыз сиз? Бу дүйнөдө алиги заманна биздин 100 жылыбызда катын киши нечик болмага керек. Шолай улуу терең суроо бермегиси мен сизге. Алдагы окумай эди, талаплы болуп халимса, современная женщина деген маана недир, низаттыр? Вы знаете, почему я растерялась? Это такой вопрос спорный. Али бу саатта да мен Турцияга барып келгенде, сени эриң нечик койду яңыз барып келмеге деп сурайгалар бар эди. Аледе дине баккан адамдар да көп, окуганды сүйгөнлөр да бар, сүймөгөнлөр да бар. Осы аялга мен убакта ачык этип айтмага да не так компетентно, наверное, но мен ар заманда да окууну яныман, окумага тарых тиштайпа болсун, тиштайпа обязательно, неге түгүл яшларга тарбия көбүсү ана бере. Ата ар заманда да иште бола,
Анан ягына тура, анасы акылымса, яшьләренә да ошо акылны берип була. Biz alдағы bu халифат құрылаған заманларны алсақ, Азамат, мен сени Пайғамбарны саллаллаху алейхи вассалам o zaman alsақ. Hale işitemiz. Hale eşitemin da. İşitemiz. O zamanla бар еді, biz hali bu saat айтсақ, генеральный директор емек, ұлы кереванланы yürütеген қатынлар бар еді, далаплы. Onu siz eşitkенсіз. O zamanla da бар еді олай қатынлар. O sayalı halde bola қатынлар олай затланды yürütmeye деп ойлашамам мен. Дағы барда şu порядкасы бармыса. Бұлай дағы да бір сұрау. Biz bilemiz. 2017 yılda ve 2018 yılda Maaçkalını yaxşı muallim деген атны қазанғансыз. Şu ana til дарстан. Ana til дарстан нечик методикалар қолайсыз, нечик яшьлерні бұлай интересini келтіртесіз. Şolay ұлы даражалар алдығыз дағы, şolay бізге білдірді дағы администрация şu даражаларыңызды алғаныңызды. Bilemsiz, men işlеген yerде, мына Ленин кентте яшьләр барды bir yemek bilmey ana tilini. Bir yaş menimden siz yemek taza söyleyimse, başka yaş şu men aytkansan аңладыгызмы деп sorasa da, o şu sorauga da cevap berip bilmey. Tiş, kaşık ne ekeni bilmеген яшьләр var. O sayalığa индивидуальный подход деп айтты дагы, оғар нече боламса да кыйын, bir класста ола яшьләр да, була яшьләр да бар да, оларны ишлемеге. Bilemsiz, мага не ой келген эди. Хали менин түрк тилде китапларым бар. Оланы көрүп, оланы үстүнөн иштегени эсиме түшкөн эди. Бизге де ярайды ишлемеге деп. Не по классам, не по обычным классам распределять, а по уровню знания языка. Например, сенimle разговорный tilini söylеп bilmеген яшка орунча ишлик незат экени аңламага билесиз, ичине аялы кыйын экени. O sayalığa hali 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci klasta bolsun, şolanın arasına barına jeyip, bizde misal üçün bir klasta 5, 6, 7 qo'muq bola. Şolanın barına jeyip, men aytkan күнү не по классам распределять, а билимлерине öre караңыз, мына булай китапларны алган эдим, сизге көрсөтөмүн деп. А1 уровень, и вот они вместе. Есть уровень А2, Б1, Б2 и С1, С2. Şöyle tiri bilimlerini öğretse, memleğin köyde hop arı alga barar edi. Bizim işimiz. Men yaşlarda iştahlanar edi. Tillerini öğretigen üniversitette okuganman men, onnada şolay edi. Barbızında bizim darajabızını alıp til daraja, İngiliz tilge, türlü grupliге okudu dağı. Sonra bizim gruplerimiz üniversitetini bitirgenine birimlik darajaga yetişmeye tartıp oraya bağıp. Şol Tanski Britanya sistemadır dep oylaşaman. A1, A2 dep şu Balonski sistema. Siz türlü arı bolar edi. O kitaplarında yaşağı çıkarmağa tarık bizim bulay or birimli malimler bilan dep oylaşaman dağı. Siz türlü bulay halk ara konferensiyalara bargansız. Onna da masal üçün айтайым, birinci forum Cahil yazıvçularını forumu Türk Dünyanı İstanbul'da. Onna siz umuklarını представить ettiniz ve Dağıstanlı halkını.
Соңна Түркистан деген шаар бар Қазақстанна. Онна да бардыгыз. Булай 12-нче фестивалга. Бу түрк шаирликке багышланган. Ондан Саулай Кавказдан сиз едигиз бир представитель болуп. Онна түрлүү авторлор билан, түрлүү шаирлер билан жолуккансыздар. Бир интерес жолугуулар болдуму дагы онна ошо жерлерге барганына, башка пачалыкларга барганына интерес адамларны көрдүңүзмү? Низат булай нечик айтайын, низат интерес булай хабарлар болдуму, ситуациялар болдуму онна барганына? Гертидене көп арюгө пайдалуу жолугуулар болду. Хали бүгүн бу саатада эскеребиз. Эски эстеликтер калган. Сау түрк дүйнөдөгү представительдер бар эди онна. Ошолордун халиде связьдабыз Азамат. Кабарлайбыз, сөйлөйбүз, курдаштар болуп калганбыз. Бизге бек кожурлуу бири-бирибизни жазган шырууларыбызны окумага асарланы. Олар менин шырууларымды таржыма этем, мен оларынкин этемен. Ошолай бек ару пайдалуу жолугуулар. Интересный болгон зат. Onu кабарласа, булай бир эфирге де кирмей жок, она көп кожурлуу затлар бар эди. Эчтемиз мени? Эчтеме. Абылай бир зат сурайм олайбыса. Оланы ошо авторларны ширлары булай айрыча бир өзлөрүнүн күүлери боламы? Булай Европадагы авторларны алсак, я да башка пачалыктагы авторларны алсак, булай особенностьлары бармы? Түрк дүйнөнүн ширларын я да жокму, биргимикми, түрлүүмү ошоларны ширлары? Нечке ойлошосуз? Bizimkine oşamay ozokta. Tek bizge көп юук тилер, мисалы үчүн болгарский, нечеде юук. Ошай bizimkiyimik. Темаларны алганына, сайлаган темаларны бир заттын хакынан жазамы барысында, я да бу проблематикасы түрлүүмү? Түзүн айтса, сүйүү биринчи жерде, философия, ана топурак, ата-ана, лапташу, барыныкы да бар ушу темалар. Аңлашылды. Олаймса бир дагы бир суроо, булай философияга юук бир суроо. Бу халиги поэзияны алсак, шону ким окуй? Сиз билесизчи, бирөөлөр нечикте булай алда эмик совет өкмөттөгү заманда эмик поэзия деген зат онча бек нечикте белгилүү түгүл, адамдар онча окумай деп ойлошомун. Китапларды окумай. Ва бу ширларды алсак, оларды аз окуп бара. Сизин окуган адам кимдир? Окумайганы маанасы да недир? Хали интернетте болуп, булай аудио кайдага чыгып, баарда зат буяка көчүп, адамдар китапларны онча алмай десе де, хали 18-19 асырдагы бу комузда согуп ырлайган кайдалар бар эдичи. О жакка барабыз биз, хали кайтып о жакка барагандан кийин аудио кайдаларга тыңлай. Мен окуучуларым арасында кичиден башлап улууга эрли нет возрастного ограничения. Тилини билегендер, тилини аруу билегендер поэзиямды сүйөт. Тек окуганын эсе, тыңламага бек сүйөт. Тыңламага сүйө дагы осаялы түгүлмү дагы сиз сес жазууда этип, музыканы да салып, өзүңүздүн ширларыңызды саласыз. Шону хакынан айтып боламсыз? Не айтайм. İlham gelgeni yazamam.
окуйман. И сразу Мгм. экранга. Сизин булай журналист деген профессиягыз да бар. Халкын сеси деген газетте иштегенсиз районуна. Ушу иштегенде онун затын хакынан жазадыгыз журналист болуп. Онна барча азамат очерклерде yazыдык, совещаниелерде yazыдык, булай хабар кайдада неде yazылды газетте иштегенне. Газет ишимне мени көп адамдар менен тааныш этти. Мени эсимде, мен школага яңы келген заман газетке түшкөн коюм айтсам, өзүм окуп чыккан школага кайтып келдим, мугалим болуп, алып качарап синеш директор эди. Онна о айтты мага бир күн чакырып, Нурияна деди, мен билем сен муна каймага көп каймага сүйүп өзүң келгениң деди. Мен не сүймөс эдим сен мындан кеткенни, тек сени өзүңө жакшы куулаган саат мен сени редакцияга салажак эдим ишке. Нече ойлошосуң деди. Мен айттым, я алып качарап сенчи калып калайм шунна, ар күн шаарга бара тур, мага юртта жашайманчы. Сүймөймүн дедим. Соң ошолай калыны дагы бир күн администрацияга бир кулуклага жиберген школадан. Онна редакцияда иштегенлер өзүлөрү көрүп мени танып, о кел хари бизге редакцияга иштеме деп, олар да айтып настояли. И мая edi как раз. Думаю, şu каникулага барайым, соң кайтып школага келе калармын деп барган эдим. Бек учатып калып калдым онна. Онна яңы биринчи статьяларым чыкмага башлаганда Вайт Атаевич günahlarını ala keçkir, Абдулла Залимханов, Магомедович, олар келеди. Хайбулла яңы работнигиз бар кошай, машалла, окуйбуз деп. Соң Вайт Атаевич де бек сүйүнүп мага, кызым, сен жижол болмаганса, сенин уларың, мен сени мынча заман жибермежек эдим олтуруп. Бек ару жазасың, бек сүйүнөдү о бакыр. Мени де ала бар эди өзү бараган встречаларга, жолугууларга. Ondansa okut edi meni de, bаарыбыз да бир чегиле едик. Пашмачы уланы анага багышланган эди башкаларын. Ошолай ару заманлар эди. Булай халеги заманда бирөөлөр айта, керти журналистика деген зат жок але бу биздин пачалыкта деп. Ошолай сиз разымысыз ошолай айтаганлар булан? Түгүл, мен озокта. Неге жок, бек ару бар. Олар айта, бу hukmat заказга көрө жазады бирөөлөр. Булай айта, булай затны жазыгыз дей. Амма өзлөрүнүн ойларын бирөөдө жазып болмой деп бирөөлөр айта. Сиз олай ойлошомусуз? Өзүңүздүн оюңузду жазып болмаймысыз дагы ушу газетте? Ошо жерин бираз түз айта. Бул бираз спорный вопрос, Азамат, можно я не прокомментирую? Ярай, конечно. Sizin adabiyat булай ишине хакынан сөйлөмөгөнсүз эми сиз 4 китапны жазгансыз. Низатны хакынан ошо китаплардыр. Не китаплардыр? Китапларым биринчи китап коллективный сборник. Яңыз мен китап түгүл, мен сизге көрсөтөйүн. Шунада мен айткан лапта асуу темалар ана, сүйүү, философия, ошо темаларда мен жазган шурларым кирген. Коллективный мына яңыз мен түгүл, мен дагы да калам кардашларым кирген. Экинчи китабым Аямнагы көбелек. Түзүн айтсам, мен бул китаптын үстүнөн иштемедим нерседе. Бадрутдин günahların ala keçkери Бадрутдин Магомедов айтып, объект мактай эди өзү мени. Келтир али шуруларыңы, мен китап чыгараман эди. Мен о кертиден чыгарарым кенеп сүйүнүп алып барып, шолай койгон күйдө калган эди. Бир күн карайман, кичи кызым яңы тууп турган күндөрдө китапта ортончу кызым. Китапта чыккан эп мени сүйүнүрө Юсуп тез ала келе сигнальный экземпляр. Ошону өзүм көргөн эдим. Версткасын, бир саны да не жерден салынганын билмейдим. Ошолой менсиз чыкты ушу китап.
So'ng chiqqan kitob Кичине опача. Bu Антуан де Сент-Экзюперини, siz bilesiz, Маленький принц деген asarın көчүрүп чыккан китап. Bu da поэтический сборник, Далилим yok yürekten başka. Опять-таки грантка чыккан китап. Айтайм, şu планировать этип, şu китабını чыгараман, мен хали şu китабын үстүнөн иштеймин деген коюм болмаган бирде. Как-то спонтанно ошо Аллаху Тааладан келип буйруп, видимо. Шуну көчүргенде де ойлошмай эдим, китап этип чыгарармын деп. Просто арты не болар деп вообще ойлошмай эдим. Болуп калды өзүнө. Hali siz tutkun ediniz kolunuzda Кичине опачаны. Да. Bulay oylaşkan, bulay sorawdağı sizge. Neger onu tarjuma etmeye oylaştığız. Biz bilemiz o başka paçalıklarda, gazetelerde, saytlarda yazgan onu hakkında siz kumuk tilge tarjuma etkeniga. Va bu kitapni bilemsiz siz birovlar kolleksiya etib, kolleksionerlar var. Onu kitapni işletip ala, zakaz etdi. Kumuk til chiqqandan suyunib, ularda zakaz etken deb eshitganman. Oncha bu kitapni tarjuma etib, oncha neger siz onu sayladınız birinchili va neger oncha o kitap neger olay uşata bu kitapni xalq. Азамат, мен айтып кеткен күйдө şu китапны өзүн китабын чыгарарман деген оюмна жок эди. Түзүн айтайын, мен шуну китапта чыгарып, сатып, казанаман деген ой просто башыма да келмей эди. Бир күн кичи заманны озокто окуган эдим нагы. Эсиме түшүп бир күн көп боло окумаганым. Яңадан окуйм али Шимебек ушатаган китап деп электронный кайдасын как раз ата-анама юртка бараганына таксиде отурган жерде окудум нагы телефоннан. И просто көз жаштарымды токтотуп болмай эдим. Тек кичи заманны окуганына ыйламай эдим. Хали кызым окуганына да onu ilaulары келмей. Мен карайман али качан илар экен Фатима. Окуду спокойно, видите? Har türlü чакка келгени по-другому воспринимается произведение. Такое уникальное. Соң onu окуп да битип, шолай тарланып да битип, на эмоциях эсиме түштү, то, что эта книга была переведена на 300-400 языков мира. Думаю, почему бы не на нашем языке? Шунча тилге көчүрүлгөн китап. Все, үйгө келген ок ата-анама да айттым, сөйлөп Юсупка да бар да көп аруу көрдү. Шо күнү артынан күн башладым. Ручканы да, каламны да, тептерди да колумдан салмадым, шону көчүрүп эмейли акырынчы. Кечеде уйкламай эдим, ашында татуум билмей эдим. Просто я горела этим. Вот. Астын чыкканына это как приятный бонус был. То, что настолько тепло приняли, бек адашып тур эдим. Барды российский СМИде де жазганына, уна за границадан ар ким актарып жазаганына. Бир Жан-Марк деп бар эди, француз, если не ошибаюсь. 30 китап, если не ошибаюсь, алган эди. Мен огар айткан каржданына артык этип бередим ага, в знак благодарности. И жазган түбүнө, это вашему ребенку, типа, сизге саугат деп, даже артык береди. Шөнчө да шолай, өзлердеги бере олар. Мен курдаш болуп калам ал адамдардан. Өзлердеги бере, мени муну 25 я да 27 ялган болмасын. Коллекциям бар менде. Түрлүү тилдерде. Муна көрсөтөм. Да, бек ужурларын көрсөтөр едим. Халялилерди де Япониядан түзүн айтса ким жибергенса да билмейм, мен ошону жиберип келген эди. Уже адресим калган олардан. Саугатка жибере, мен де бек сүйүнүр элем. Ошолай дагы. Олар мага суроолорун жибере. Шу сиздерден соң көрсөтүп боламы, маскара. Уйну түбү толгон Кичине опачалардан түрлүү тилдерде. И ортасына эргишиде олтуруп чыккан сурат. Сеники де бар арасына деп мага маскара эткен эди. Мен чыдамадым, билмейм, тек было приятно. Мен сүйүнөмүн, Азамат, то, что биздин комук тил, шүлай тили бар экенин саулай дүйнөдө адамдар билгени. Şu birisi kitapların arasında bizim Gumukça ana tilimizde yazılıp çıkan kitap var ekeni, men bek sүйүнөмүн. Ona şöyle meni aslı muradım.
Сиз билемсиз, мен о китапны 30 жыл болаганына окуганман биринчи кезик. Эч заманна көрмөгөнмөн, окумаганман. Ва мен бир затны үйрөнөгөнү илму алам билүү булай Википедияга киремен я да башка интернетке кирип бир интерес фактларны аламан. Ва бир затны билдим, бек тамаша дагы о Антуан Сент-Экзюпери билесиздир сиз. Нечик өлгөнү о. Летчик болуп иштейди о дауда. Летчик болуп катастрофа болуп, ошо огар атып, башка летчик, пилот атып өлтүргөн ону. Ода болуп чыккан о адам, ону өлтүргөн адам. О айта болгон, мен билгенни ону өлтүргөн бек мен пашман болдум дей. Неге түгүлесе, мени лап сүйөгөн мен автор эди, о китапта да дүреди, мен лап сүйөгөн китапта деп айтты. Ошолай о соң көп жылдар кеткенне билди о Антуан Сент-Экзюперини ошолай снаряд план өлтүргөнү. Ошолай тамаша бир хабар эшиткен мен дагы. Шу менне бир заманларда ушулай сес жазуу этип, өзүмдүн шууруларымды я да башка адамдардын шууруларын, масал үчүн сиз эскерген Бадыртүндүн шууруларын окуганман. Ва о шууруну билемсиз сиз, адамдар бири-бирине жиберип, халде жибере мага. 4 жылдар өткөндүр, ону видеоряд этип, мен салып, зат жиберген эдим интернетке. Өзүм булай onu даже görünmey особо мен yazганымны адамдар да билмей, мен кулар билан кошулгансан, сен сага да пайлашабыз деп. Менде иржайыман onu көргөнүнө, мен телефонго келгенине. Сизде ушулай нечик ойлоштуңуз, ушулай сес жазуу билан кичине пачаны да сиз салгансыз YouTube'га, бизде аткан эдик каналга. Ушулай окуп саулай аудио китапларында чыгармага сиз өзүңүздүн китапларыңызды, шууруларыңызды ойлошкансыз? Нечик көрөсүз ону? Бек ары көрөм мен Азамат. Неге түгүл, биз айтып кеткен күйдө халиги заманна лапта ошо актуальный зат. Аудио кайдалары болмаган китапларны болсо бек жакшы. Şu kitabını yazdık. Biz даже disk etip salma süyedik onu. Kitabını arasına, şu altına salıp koyma süyedik. Disk etip. Son oylaştık. Hali diskler salagan DVD'lerde уже tayıp dura. Notebook'lara da diskini salmağa köpü kıyın. Kıyın degeni barmısa salma yeri kıyın tugul. Açımya говорю. Флешкага салмага ярайсыз. Флешка билан я да интернетке бир жерде. Senin notebook'larını hali salıp olma hiç kovusine disk. O sırada koyalım biz de YouTube'ga salıp koyayak deyip onu saldık. O da yaxşı zat. O da пайдалуу зат. Биз эскердик Бадыртүндү. Кеткен кезик Юсуп агай билан лакыр этегенди онда эскерген эдик. Хали bizimki бар, масал үчүн Абдулхамид Татамов деген булай шайыр. Энчи алдада эшитмеген эдим. Мен эшитмеген эдим. Ону негер эскермей ончагы көп биздин халкыбыз? Абдулхамид Татамов Азамат бек пагмулуу адам эди. О өзүнүн сабырлыгы, саламатлыгы, уялаганы саялыга даже курдашлары биринчи китабын чыгарганына да биринчи, акырынчы биргине бир китабы бар ону. Тарых түгүл кою кыз дей туруп сүймеген болгон чыгарганын. Булар сөрөнү чыгарган. Гертидени ушулап да күчлүү шаирлердин бириси. Siz eskermegemsağız onun atın men özümden eskerecek edim. Көп suyup qaytıp okup duraman şiirlerin. Her okuganna sınıf şu murашками покрываюсь. Men kiçi zamana şiir yazganna okuganna uyda gelege ayt edim. Ataga da anaga da soğuk boldu mu dep şiiri arı ekeni men ondan anlaydım. Если мурашками покрывается человек, значит удалось, получилось. Вот он такой же. Без этого не обойтись, когда читаешь его стихи. Просто гениальный поэт. Яратуучулук деген зат бир шат
адамны шат этеген заттыр деп ойлошомун. Бир затны жашоого чыгарамсаң, шүйрүнү жашоого чыгарамсаң, шат боласың biraz. Ama bir adamlar bola kritika деген затны чыгара жашоого. Bu автор, yazuvchi ya da shoir onu bile. Bulay kritika etegen adamlar бар деп. Sizge bulay kritika etegen adamlar barmı? Ва тролли деп айта айтқанлай мысқыллайғанлар да бол. Олар шулай мысқыллайғанна я да критика этегенне сизин шу шартлыгыңызны тайдырамы шу адамлар? Yok этеми? Критика, Азамат, бек жакшы зат. Мен оны көп сүйөмүн, если это здоровая критика. Критиканын түрлүлөрү бола. Сага адам критика этегенне шу жакшы болсун, аруу болсун, дагы да алдын эле барсын эбетеген критика да бола. Я да шуну барды көңүлүнө тайдырып, токтотайын, бар эди выражение топить щенят, пока слепые деп. Айтмайм ону ким айтканны, биздинкилердин бириси айткан болгон улууларыны. Шолай алдын эле болмасын деп этилеген критика да бола. Ал эми ага шу көп сүйүп, жакшы куйрап критика этегенлердин арасына агарайым Солтан Мурадовну эскермесөмөн, мени агарайым амайым атамны юук курдашы өзүндө көп юук адам эмик, атам эмик сүйөмөн, бек хүрмөт этемен. Ар заманда нече айтайын, агарайым амай, олаймы, булаймы деп сөйлеймен, о мага аңлата, барзан аңладым, бардет жакшы. Шолай Ахмат амайда, Ахмат Жачаев мага көп жакшы насыятлар берген адам ода. Тек мен башкача критика этеген адамдын арасын айтсам, ол анын атын айтып айырма түшмөйдүр. Шу кичине пачаны көчүрмеге де баштаганок, бириси менен сөйлөгөнү телефон бек сүйүп айткан эдим, сүйүнөр деп, өзүмө сүйүнүп. Мага айтты, о, жакшы, мен башлаган эдим жахил заманына ону этмеге деди. Койдум деди. Шолай калынны, артына күн эртең сөйлөп мага айта. С чего ты взяла, что это кумыкскому читателю будет интересно, дей. Он сүйген адам рус тилде окуп да бола. Зачем тебе это нужно? Отговаривали, Азамат. Я тоже, конечно, расстроилась. Юсупта сен этегениң этип тур, бирөөгө да тыңлама. Сен бек аруу ишине башын туткансаң, ишле деп, көңүм алып, барча шууруда буталары булан кысып кучалап, янынагы терек аума коймаган деп, аума коймой саклап турган адамым янымда. Машалла, шулай яклау керек деп ойлошомун. Не адамга да яклау керек, юук адамдардан. Бир дагы зат, булай суроо, туура суроо, ачык юректүү бола шайырлер, ачык юректүү бола. Ва шулай өзлөрүнүн ойлорунда ва сүйген затларында көрсөтүп, шу ачык юректүү бола. Амма сиз коркмаймысыз шулай ачык юректүү болмага? Коркамсаңыз, нечик ошо коркунучтукту нечик тайдырасыз жүрөгүңүздөн? Шууру жазаганна, Азамат, коркуп, о не деп ойлошор экен, буну деп ойлошор экен деп жазып турсаң, ону сен жүрөгүңдө салып жазып чыгарып болмойсуң. Барханы разы этип да болмойсуң. Шүкүр Аллахка, мени жашоо жолдошум, Аллаху Таала биздин бири-бирибизге табыштырган. О да аңлай мен айтмай сүйгөнү, мен жазган шууруларны, озок да сүйүү убакта ар заман сен насип акта да жазып болмойсуң. Насип илмендеп турмага так не получается. Ну, бири-бирибиздин аңлайганы ошо биринчи жерде. Бул бир дагы бир суроону мен орус тилде сурамага сүйөмүн. Неге төгүлесе кумук тилде мен болмасмандар ушулай толук күйдеге шуну терең мағынасын жашоого чыгартмага. Правда ли, что
нужно войти в определенное эмоциональное состояние, чтобы появились стихи. Или их лучше писать рассудком, советуясь со своим чувством меры и логикой? Нет. Нужно обязательно быть в состоянии вдохновения. Даже айтып аңлатып болмай, не каялы. Просто мен сизге айтайын, бир шуруну жазган куюму. Мен Казакстандан үйгө кайтып келгенде биздин самолетну бир аз мен 3 керене кабарлаганман, ону жолугуларда айта боламан. Самолет заманында учмады, учту кече кеч, 2-лерде, 3-лерде даже учма башладык биз. Ошол убакты болгончага анам мага сөйлөп тур эди ар заман. Не болуп турасыз, чыкмадыңызмы, учмадыңызмы, мага сөйлөрсең деп ар 2 мүнөттө ана сөйлөгөдү. Соң жетиштик, Москвага келдик. Заманына жерге конмадык дагы, неге түгүл онна заманына жетишмегенге сразу бай жарылмай эди, видимо, конмага. Ошондо да учуп бир аз заман кеч калдык. Көктү айланып тур эдик, бизге ыктыяр бергенче конмага. О жерде айтаганым, мени анам о вактыда мага 27 кере сөйлөгөн болгон, ошо жетишме тарых минутуну билип, ошончо да ошолай кыйнал эди анам. Соң Москвадан бериге келгенде мына Дагыстанга бир самолетта тууду на эмоциях, в том же состоянии, которое вы описали в начале. Арпылайган аргумактай атланып, бу кече мен жол чыгаман көклеге. Самолетка билет колго капланып, яллык бере юректеги юклеге. Бу кече мен жол чыгаман аршлага. Ираклардан ожагыма кайтма деп, уйда калган жолдашлага яшлага, нечип күчлүү сагынганым айтма деп. Таңына мени каршылажак көп сүйүп, азизлерим бал югуга батканлар. Кирпик капма болмай күздөй яшланып, ана көзлөр буса көккө бакканлар. Яңыз олар ял тапмайлар бу кече. Бал түшүнне юлдуздан яз тохламай, шунча улуу топуракны yüzүнне яңыз анам мени булан юхламай. Самолетта түгүл яңыз учуум, юрегимне канатларын түзлеген, неге түгүл көккө чүйүп уучун, жерде анам марга мени көзлеген. Шу шуруну яңыз вдохновение, илхам болуп болмаганса, жазып деп олай терен. Мен лапта өзүм сүйгөн шурларымдын бириси. Дагы да шурларга караганбыз, Азамат кызып токтолсо. Алап биринчи шуруну бек ушаттык. Биринчи шуру не шурудур? Эсиңиздеби? Мен өз хакымдан. Şu geçingen babulama bağışlanan şurum. Soň anaga, ataga, amalıma süýü wagtda başladım. Lap siz uşatagan, lap siz süýgen şuuru nedir? Özüňizdin şuuruňyzyň arasynda, şuurlaryň arasynda va başga şairlerine şuurlaryň arasynda. Бек кыйын суроо, Азамат. Неге түгүл мен ушатаган шуурlar өтөсүз көп башкаларнын арасында. Жаминат Керимованын ылайык. Ата юртум, ата юрт, аяулуу алтын уям. Тууп өскөн жеринен башланган улуу дүйням. Дагы да сөзлери бар, оны эсине жок. Тууп өскөн жериңне топурактан таш артык. Ташына бермес эдим, алтын берсе де тартып. Соосуна мени ана юртум тарууга багышланган шууру. Өтөсүз көп сүйөмүн. Ондан ары да Бадыртүнү кетемен, аяулум кетемен, кетсемне кайтмаска түгүл, сүйүүм аманат этемен, боюну кучаклап бүгүн. Урланган ажалда Мамат Атабаевни шуулап да жүрөгүмү титиретеген сөзлери. Кысмат, кахрулуу кысмат, нетесен ойнаймысан, качан болганча ана чыдар деп сынаймысан, кыйынын учун ана кайгы копту башымны, нечиге айтайым сага көзлеме деп яшыңны. Ядамса булай сөзлөр бар да убакта.
Аяулы балам, арымаймысан, анаңман, анаң, танымаймысан. Шонча да şu Мамат Атабаевны пахмысы шонча да güçlü, şu bir neçe айтайым, şonча да az sözün arasına, şolay ulu ma'na salып нечик бола деп ойлашасан. Аяулы балам, арымаймысан, анаңман, анаң, танымаймысан. 6 söz. Ел атаған 6 söz. Мгм. Şolay. Özüm Pek tereyan. şurularım да Азамат өзүнүн шуурулары анага ар яш эмик айрыча, яшлары эмик айрыча боло. Яшларың айырып алып болмой гана эмес, сен шууруларыңды айырмага бек кыйын. Хатыры калачак бирсилеринки деп эсиңе келе. Тек мен өзүм бир жүрөгүмдөгү алаган шууру философиялы. Başı esime tutuyor айтacağım onu da. Yaxshi, yaxshi. Bu siz dunyoda turli zatlar bo'la, turli kunlar bo'la, krizislar Azamat, eşimi itramay seni. bo'la. Azamat. Bu dunyoni alsın. Siz eshitamiz. Hali eshitamiz. Hali iştemin bölünedi. Eshitamiz hali. Hali iştemin. Bo'linadi. Dunyoda turli zatlar bo'la, krizislar bo'la, ulay alganna turli zatlar, alışınuvlar bo'la, reformalar bo'la, bir zatlar bo'lib qala. Va siz yashagan yerda de bir alışınuvlarda bo'la. Shu sizga nechikda как-то затрагивает ли вас эта окружающая действительность, орысча aytganlay? Конечно, а как же? Как поэта. Обязательно. Более того, все через тебя пропускаю. Иной раз приходится лечиться, когда спецоперация у нас начинается. Настолько... Bu bek terin zat nega qarasak олар көрүп болуп турган ишlerini өзүнүн 100 жылдыгына болгон ишlerini көрүп, масал үчүн Ерчи Казакын алсак, биз чыккан бу сапаралык отанга деп яңыз онна колхоз ишlerini жүрүт дегенин көрсөтмөйчү, суратланмай, ошо уруда болуп турган дауну хакынан суратлай, ошо улай терен карасаң, оякында көрүп боласың, онна не түгүлесе о көзлерде көккө аузун тийдирмейдей. Неге тийдирмей? Жан ашайчы, не заманда да ашай. Дау болсун, низат болсун, тек о булай табияттан табалак көрсөтө бизге. Карагыз, бул жанлар, бу үйдөгү жанлар ашамай да сүймөй ашамага, ва сууклар келген, ояктан, буяктан, шулай үйдегилерде ачтылыкта, şu көрсөтө дагы табияттан көрсөтө кыйынлыкны, халктын кыйынлыгын. Сизде шулай приемларыгыз бармы? Сиздин шиурларыгызда ошайган şu приемлар художественный? Бар. Көп yok, тек yolu. Bir дагы bir бүгүн нечикте карайбыз, эстрадабызны булай эскермеге сүйөмөн. Кумук эстраданы. Soruşan. Sorağız. Men hap hazır men cevap bermege. Men eşitemiz Azamat. Eştemen. Meni eştemisiz siz? Hala eşitemen. Eştem. Опять пропал. Hala eştemisiz?
Сейчас слышно нормально? Сейчас, вот прямо сейчас слышу, ну, прерывалось. Да, там прерывается иногда, ничего страшного, сейчас продолжу. Bu bizim estradabız былай zat da biz ойлашабыз, kimlerdir олар онча ой бермейбиз нечикте. Амма эстрададагы адамлар, ыраучулар, олар ырлайганна кумук тилини коллай. Кумук тилини коллайганна бир нечикте онна бирөөлөр лакыр эткен эди биздин группада. Олар айта нечикте онча қолайсыз күйде яза дей, шурулары да қолайсыз. Олар бажарамы язмаға, бұлай паланны, түгенні деп тыңнап, да боласан дей. Бек бұзу қалда біздің ираулар мағнасы толған. Словарный лексикон очень скудный. Кого интересно настолько плохо? Еще раз. Слышно меня сейчас? Да. Ну, Эштем то, что вы сейчас читаете, я уже читала. Эштелему. Да. Да. Нужна ли цензура? Согласны ли вы с Адилем bu ираучулар арасында? В какой-то мере я согласна, да. Но барда ирауланы да, барындақына бирчеде айтып, барына ергүр қалмаға да түшмей. Біздің көп бар бек арю мағналы ырлайған ирауларыбызда. Сіз айтаған тема өре сөйлесем, мен өзім поэт песенникте түгілмен. Сөзлерім ирлансын деп жауапты айламаймын. Тек яз деп тілеп, шу йолыққан ираулаға язаған көйлерім ола. Мен сізге бір зат айтайым, Азамат, халі біргесек алда болған зат. Мен ештем сіз? Да, ештемен. Тек алда ирау шулай сарын яз деп, простой сөзлерімнен сарын яз деп айттым темасына беріп. Yazamay şiiru bişken tüşken bek arı sözler yazıp beremen. Yok bu kıyışmay. Nege kıyışmay? Bizim halk bunu anlamay dey. Bu kop kıyın yazılgan dey. Yengilet. Şu size aytağan süyemen, guyemenге gelegen kuyde özler yıravlar süye yırları bolğanı. Nege tügül o başkaların halk anlamay dey. Kıyın sözlerini. Прерывается, мне кажется, он меня не слышит. Че қаламан деп те қорқаманчы. Азамат. Он вышел. Мне кажется, я относилась... Не, я здесь. Слышно меня? Почему я тебя не вижу? Да, я тебя... Сейчас, секунду. Я тут. Мен қорқтым, яңыз қалғаларымын өзіңен. Я здесь. Қорқмаңыз. Не затны ешіттіңіз, Азамат? Барда затны ешіттім. Просто у меня иногда тут неполадки, я не знаю, в Телеграме. Сегодня он особенный эфир, потому что вы своим присутствием украсили его, и, видимо, он не выдерживает нагрузки. Еще uzun сөздің қысқасы, целевая аудитория деп айтарыз тілде. Для кого они поют? Олар сүйе барда халық, яшта улуда, билимде, билимсте, ақылда, ақылсты аңлағаны өзен ирларын. Простой болғаны сүйе, бірлері, барда түгіл, бірлері. И мына сайлама тарық адам. Сен сүйемсің, сені сарыларың Меккелі, Ариус мағнасынан болғаны. Яда сен бұяны сайлаймысың. Халі bizim көбісі ираулар нечі яза сарыланы. Арю маданият акшамлар ете, культурный мероприятиялар ете біз деген ой болмайчы, изначально тойлаға деп яза. Записи когда делают, а тойда оте шолайлары да. Көбісі шо яққа кетті.
Мен билеген ыраулар бар, ушу осал сөзлөрүн совсем йырламай калалар да бар. Уважаю. Берсеңни улага бирөө йырлахары деп тилесе де йырламай. Өздөрү ушакмаса. Булай суроо бар. Бизге ибере суроолорну сиздин китапларыңызды кайдан алмага ярай? Практический вопрос пошел. Почтадан жиберип боламан. Жазсын, мага алмай жүргөн адам. Махачкаладамса, келине барып сумна. Зайнап Расуловна, сиз суроо бермеге сүйөмсагыз, микрофонуңузду ягып, суроо берип боласыз туура. Хата болгансыздыр, Зайнап. Олайымса, башка адамдан сизге суроо. Риторический вопрос деп. Зайнап, беремсиз суроону? Беремен, кеч жакшы болсун. Берегиз. Нурияна. Суроом жок, юраум бар Нурияна сага. Бираз интернет айрып түгүл бүгүн. Билемиз, Азамат, арта жылдарда биздин арабызда шайыр менен байталар көп болуп тура. Тек уланы катырга алмасын, усаат шуну бизге тыңлай калган арасына да барды бесиме келе, ушулайлар. Мен улаа шайыр деп айтып болмоймун. Мага шайыр одыр Нурияна эскерген Анвар Хажиев, Мамат Атабаев, Бадрутдин, Жаминат Керимова. Шолан арасына Нурияна мен сени да кошомон. Неге окуп барган күйдө билесиң кимдин сатырлары экенин, кимдин каламы экенин билесиң. Сени сөздөрүңдүн чеберлиги, Нурияна, ойларыңдын тереңдиги, ар бир кишини сен берген күйүң, сенин хайшы буң ушу шайырлер биз деп айтаганлардан шайлы алга салады бесиме келе. Şu sayal bir yorağım var sana. Yaz Nuriyana, toktama. Kalamını sakısın kuruma koyma. Meni olan şuna tыңлайгаларда разы боларды бесиме келе. Бул биздин гумук адабиятынын өсүүнүнө сени яратуучулугуң көп улуу кошум. Şu sayalı yaz, бар бол. Азамат, сиз де көп сау болуңуз, көп пайдалы иш жүртесиз. Сүйүнөмүн сиздин баарыңызга да милдет. Баракалла. Көп узак сөйлөп турмайм, сау болуңуз. Кечеңиз жакшы болсун. Жакшы кечер Алла разы болсун. Allah razı olsun ya Allah. Şulay sözler kanatlandırıcı Azamat. Yazmayı bolamsa şulay sözlerden sonra. Yazamın Allah buyursa şu okuçularımı sevindirmek için yazacağım. Allah buyursa. У нас суроо Орда Ражадан. Риторический вопрос. Как вы знаете, на данном определенном жизненном этапе нашей жизни, век научно-технического прогресса, мы волей-неволей наблюдаем очень опасную тенденцию в сторону исчезновения языка. И это в особенности наблюдается в сельских местностях, где практически все говорят на русском языке. Вы с супругом какие реанимационные, профилактические мероприятия провели бы для устранения этих неполадок, или, на ваш взгляд, все нормально у нас? Реанимация biraz затқа медицинский терминге ошай, амма ким биле, откачка керек мекен, искусственное дыхание керек мекен? Медицинский терминге лафта кыйшаган зат айтайм сизге маскара. Тек биз уяхлымдан уйде сөйлейдик. Яшлар школада да эште рус тилине, орусча кетип кала бир-бирде. И аквалор барчы бурна чачаган. Яшлар ауруганна. Биз сөйлештик. Ким орусча сөйлесе, шонун бурнуна аквалорун чачажакпыз деп ойнайбыз барыбызда. Бир чачылды, эки чачылды, яшлар уже сүймөй чачканы, ана тили таза сөйлөмөй башлай. Соң атасы айтканда да папа, хали сени бурнуңа чачабыз деп артынан чабып айланеди. Ха-ха, хи-хи, оюңайда да шолай. Уйденебиз, уйде биз. Ошо саялыга медицина акына нехага айтылмады мына. Барыгыз аквалорлар алмага. Мультиклерге карагыз.
кумук сөзлүк поддержка этилеген ана тилде биздин жашыбыз көп сүйүп карайчу тилеге ана тилде сайла башкалардын арасынан табашы мультилени. Машалла, машалла. Башка яштан, иш аркылуу яштан Казим Ибаев деген булай сурау. Sizin şuurlarınızın arasında var mı Tengirim деген sözler? Tengirim деген sözler var mı? Мага канеди Теңиримди мен алда көп жаздым. Мага айтты, жакшы түгүл ола жазмага, Аллах деп жаз, Аллахым деп. Соң тайдыраган болдум. Билмеймин, бир жерлерде калганбызса унутулуп. Мен аңлагалы жакшы экенин жаздым. Bizim kumuk tilde, adabiyat dili bizde Tengirim деген söz bir manası var. O sözünü Господь деген manası. Или Бог деген manası. Onun başka manası yok. Tek bir alimler aytaдағы az qollasa az qolay dep, adamlar adaşmasın dep. Ama men o sözge giydirmeymin başka bulay tengriyanstva bulаңы ma'naсын, yazıçıstvaңылаңы ma'naсын men giydirmeymin. Ата babalarımız айтады, Allah'ım Tengirim dep. Allah деген sözde дүреде Araplarda bu İslam din gelginçege şu zamanlarda Allah dep de qollay edi o sözünü va başka bulay astagfirullah dep айтмага тарыхпыз, başka bulay божества деп qollay edi başka atlanda. O sayalı biraz saq болмага тарыхпыз. Onu аңлайман мен эгер Казим сурайганны. Да, мен сразу аңладым. Язмасы жакшы деген затны ярайымызда да даже жакшы түгүл деген соң болабыз. Нечеле бай тилибизде бар. Коллап аймага башка сөзленип. Махаммад Али Сорай. Салам алейкум. Помимо кумыкского, на каких еще языках Нурьяна Арсланова читает стихи? Читает только на кумыкском. Только на кумыкском. Масхара айтама. Читает, в смысле, не исполняет, наверное, а вообще читает, да? Да, вообще. На русском, конечно, читаю. На турецком читаю, но редко. Очень Так, Микаэл Амаев яза сорай. Биринчи суроо, халк ауыз яратуучулуктан урухланамысыз ва башка түрк миллетlerinin кайсы шаирлерин ушатасыз? Башка түрк Алишер, наверное, да. Мен сизге түзүн айтайын хали. Бертисин айтайын. Башка түрк миллетlerinin шаирлерини мен олай тереңден анализ этип ушатып болмаймын, неге түгүл таза тилин билмеймин. Озокта рухланамын. Халк ауыз яратуучулугунан озокта адабияттан бек рухланамын. Айшат, siz суроо бермеге сүйөмсүз я да? Biz geç yakşı olsun. Biz bir kubyetten olmalıyız. Ana tilge. Ana tilim yazgan Nuryan Arslanovna. Her adamın inye asu borcu var. Ana tilin anasını yaklamak. Tuşup kalsa sınarından korkagan. Batmanınla tuşma koymay saklamak. Sizge savvatçı. Ona şuli aruşuk var yazda bizim Nuryan'la. Sizge barakat çakırgan sayılıyor. Azamat. Hadişka akıl köbesen köp sağ ol. Siz de sağ olsun. Sağ olun. Ve Ayşat, geçeceğiz gününüz yaxşı olsun. Hali bir daha sorau. Добрый вечер. С огромной радостью и интересом слушаю эфир с участием Нурьяны Арслановой. Хоть я и не знаю кумыкский, примерно понимаю, о чем речь. Мы с Нурьяном познакомились в 2017 году в Стамбуле на форуме молодых тюркских писателей. С тех пор продолжаем дружить, радуемся успеху друг друга. Я перевела несколько стихотворений Нурьяны на чувашский язык. Нашим читателям они очень понравились. Они замечательны. Желаю
Дорогой Нурьяне, огромных успехов и в дальнейшем. Счастья и благополучия. Спасибо вам за такой замечательный эфир. Лариса Петрова. Это моя близкая подруга Лариса. Лариса, спасибо тебе огромное. Я хочу сказать, что очень тебя люблю, дорожу нашей дружбой. Ты просто прекрасный, светлый человек. Солнце мое, спасибо тебе, что ты есть. Второй риторический вопрос от Ордеража. Нурьяна Гасановна, как вы думаете, насколько творческий человек, который патриотично пропитан в своей поэзии, должен быть патриотичен в реальной жизни вне поэзии? Мне кажется, должен точно так же. Иначе получается, что ты играешь роль какую-то определенную. Определенно должен. Anlaşıldı. Дағы да ким сүйе бермеге сұрауларыңызны, қолларыңызны көтеріңіз, тартынмағыз, уялмағыз. Сесігіз білан сұрауларын берсеңіз, қолай болай деп ойлашаман. Неге төйлесе сізінне ештмеге сүйебіз біз. Мына актер даже есть, Афанди, білесіз, русский театр, кумыкский театр. Башқалар да бар, мына қарайман, тыңдайғылар көп бар. Bir momentте 55 адамнан көп еді. Мына сізге тыңдайғанлар, қарайғанлар. Осылай айтаман дағы тартынмай, уялмай сұраулар. Насият, сіз бермеге сүйген едіңіз сұрауны. Алдан берлі yazған едіңіз бүгін маға. Сіз берсеңіз сұрауны. Мына Амина яза, машаллах, какой интересный эфир. И какая прекрасная Нурьяна. Спасибо за этот эфир, Азамат и Нурьяна. Вот такие пожелания. Ой, так приятно. Если честно, я очень сильно волновалась. Азаматқа көрсетіп те қойған едім. Құрдашларым келіп болмаса қатырын қалма деп yazғанна. Біреу келмейлі, Азаматты менне бол қалсақ та қайырмаймын. Нечеде қорқыман едім. Нечеде әрі өтті. Сіздің көмекілігіңіз білан, Азамат озоқта. Siz tas болғанда мен нечеде қорқтым, не етер мен хәлі деді. Бола олайда тас болып қалабыз, бұл телеграм бүгін біраз бұзуқ. Сіз бұлай нечік ойлашасыз? Бұл Дағыстанны етіп ола мұ? Халық ара бір форумну, адабият форумну чақырып башқа шаарлардан, башқа пачалықлардан, түрк дүниядан шайырлеріне не төлесе, har zaman бара bizim şairler başka paçalıklara, Turkiyaga bara, zatqa Kazakhstan'a bara, ama bizden eğer yürülmey olay forumlar ya da men bilmeymenler bir zatna. Болғамсач ештер едің, Азамат. Yok ертеден не болса бек әрі болар еді. Мен есіме келеген көйде біраз күш салса етіп болмайған зат yok. Не заңда етіп бола. Не чағы боламсыз да әрі бола жақ еді. Bizim Dağıstan'da tanır edi qırdan gelgenler. Dünyanı lapta arı cennetli bir müyüşü deyip bizim Dağıstan'ımız. Көп suyup karşılar edik. Neçede konak suyegen halkımız da var bizim. Беда зат, Маржанат Яза, желаю Нурьяне процветания и вдохновения для новых стихов и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Allah razı olsun. Allah sizinle söyünürsün. Adil Яза. Bizim anjide turağan, айтылған құмық yazıuçularını, şairlerini, yaşlarını, құмық тілini bilmeygenin bir neçe keren görgenmen. Yaşlarınız құмық тілini neçege bile? По пятибалльной шкале. Сау болуңуз. По пятибалльной шкале уллугузым на 5 с плюсом. Мен билмеген затланда айта десем не алган болмайжак. Ортанчыгызым 4 с плюсом. Кичиси таза құмық тілде сөйлежекка умут этебиз, рус тілин билмесе де коябыз. Хатырыбыз калмайжак.
Машалла. Насият, sizge söz olayımsa mikrofonunuzu yağız. Nasihat söyleyiz. Eşitmeyiz sizin. Biraz kaçırıp söyleseniz mikrofonla. Bilmeyi basıp koyayım ki. Yaman eşitiline biraz mikrofonunuzu biraz yoğuk etip Nasihat, пока что mikrofonunuzu biraz yaraştırmaya qarağız. Bereyim Nurlan deyin yaşqa sözünü. Nurlan. Nurlan mikrofonu yağız. Assalomu alaykum, Azamat. Akşamınız yaxshi bo'lsin. Men ikki so'rovim bor. Men so'rovimni o'rischa beraman. Bunda berilishini tinglay turganlar barisi da anglasin uchun deb. Первый вопрос. Вы сказали, что вы переводите, да, стихи из других языков, да? Как Да. я понял, вот как вот сохранить не то что как содержание, да, вот смысл, а вот художественное внешнее оформление. Ведь у каждого языка есть вот внешнее свое оформление, да, вот, например, французский, он такой мелодичный, и, например, английский более как бы сухой. Вот как вы оформляете, например, переводите только смысл или внешне оформляете вот, художественно, рифмуете? Түзін айтсам, мен инглиз тіліне көчірмегенмен, башқа бізге ят тілдерден көчірмегенмен. Мен көчіреген шырулар түрк тілі, түрк миллелерінің шырулары. Осы айылға мен оланы барын аңламасам да 100%-ке aslı manasını anlayman. Olanın tarjuma megettinç. Şu sayılga ozok da siz aytkan kuyda original daimik ne koysa da bolmay. Әлі misal üçün умук тилине аңламайган адам рус тилге меникин көчүрөгөнү де оригинал есть оригинал, а все остальное это уже, то есть. Второй вопрос. Вот, вас спросили, понимаете ли вы поэтов из других тюркских языков? Например, ну, не все тюркские языки, а вот именно кыпчакские, да, например, языки, близкие к нам, назовем их куманские языки. Понимаю, например, конечно, с удовольствием читаю и слушаю. Да, вот. Есть, например... Да, вот есть, например, поэты из казанские, крымские, вот они взаимопонимаемы или как бы нужно как бы оформить как бы единый такой письменный литературный язык. Ну, там разница только в фонетике, ну и да, есть в лексике тоже разница. Как вы думаете? Есть, ну... Понимаем, конечно. Понять можно. Проблем. Если бы был да, такой язык общий, письменный, литературный, с вот, оформленным фонетикой, лексикой, чтобы на нем все понимали от Казахстана до, например, где в Литве проживает, да, такой малый народ, караимы. Это тоже у них язык почти одинаковый, например, с крымскими татарами. Ну, взаимопонимаемые языки это. Если бы был такой язык у нас общий, да, ортотиль, может, чтобы оформить просто фонетический, лексический, морфологический. Было бы классно. Да. Было бы хорошо, но я такие вопросы, к сожалению, не решаю. Я человек очень маленький.
Баракалла Нурлан бул суроону берди. Мен түнөн жолуккан эдим бир азери түрк улам булан, киши булан кертилейди айтканлай. Булай өзү алдагы руника деген жазууну, түрклердин жазууну алып, коллап көрсөттү. Булай руника болгонбузса жакшы эди бизге деп. Неге тилесе онда гласных звуков нет, переходящих у, о деп булай макнасы дагы бири-бирибизди ана эдик деп айтадагы. Түрлүү ойлор бар ону хакынан. Булай искусственный күйдө яратып болмайбыз дагы тилдерни, өзлүгүнөн булай бай бола, түрлүү тилдерден келе, макналары дагы сөзлөрү келе түрлүү тилдерден, биздин тилибиз де башка тилдерде шулай бай бола. Насият, сиз боламсыз мага микрофонуңузду ва сурооңузду бермеге? Бажарылдымы микрофон менен бир зат этмеге? Eşitile mi? Geç yaxşı olsun. Geç yaxşı olsun. Ha, eşitile. Men konakla gelgeme dinamini qoşqan eyim, arı eşitilmeydi. O siyalga bajarılma yedi. Geç yaxşı olsun bir arı lafırt bolup dura. Bek uşat. Men konaklayla gelip munda oturgan mazalga da girip tınlayayım deyip. Barakala sizge azamat. Men can kurdaşım Nuryan'ım. Yazmada yazdım ona söyleyip olmayı koysan. Getken yıl sen Şuruadan gayrı proza yazma başlagan edin. Esine var mesela onu görüyen gayzamda aytmada ayttım. Biz Nuryan'ıma 2019 yıla merli men onunla Germaniyada yaşayandan merli birbirimizni tanıyız. Arı kurdaşlarımız. Şu prozanın neçik yazılganın, neçik ruhlanganın bolamsan ayt. Ruh neçik gelip yazılı. Daha da gelecekte astın var mı yazmağa? Prozaik kүйde özün göremsen. Çok ayzada sorma şeyim. Насият, көп сау бол. Гертенин насиятынан биз бек юк курдашларбыз, жүрөгүбүздүн көңүлүбүздүн ачып болабыз. Экиде жазган адамдар, олар нечеде полуслова дегенде бири-бирин аңламады аңлайт. Чувства друг друга тоже близкие, да? Можно понять и дружить легче. Гертиденне жазган эдим проза, бир хабар асарым бар. Атамны хакында хабарла анам деген аты билан. O da meni уланам өзүнө атасы дауда калып, атасын көрмеген агы. Шо кичиден бери аңлап шону жазгымчы, мен атамы өзүм бек сүйөм, просто атаны кызыман мен көп анадан эсе. Бек жаздыгымчы еді уланама, атасын танымай калган, нечик бола алай деп. Кичиден бери оюм бар эди, соң жазма башлаганда ушу кичине опачаны жазган соң, мен сада өзлүгүнөн жазылды. Алда, может быть, стихотворение просто написала на эту тему. Мына хабар тууну на грустную тему, конечно, ой жазып чыкканда да адамдар айтты, али актуальный темалар бар, да убакта уже жазылынган. Не ертарыгы да убакта yazмага деп. К сожалению, эта тема актуальна всегда. Прозаны yazмага узокта планга салган ойлорум жок. Мен айткан күйдө илхам келсе, ушулай жүрөк кыларымы бир зат козгаса, жазылмага да бола бир дагы. Нурьяна, предпоследний вопрос. Как Нурьяна Гасановна можете объяснить изречение Бернарда Шоу? Это от нашего еще одного слушателя. Как можете объяснить изречение Бернарда Шоу? Жизнь становится комичной от того, что люди плачут, и жизнь становится трагичной от того, что люди смеются. Может, он подключится и попробует вместе. Попробуем вместе. Давайте, подключайтесь. Давайте я слово дам ему, а он пускай даст это пояснение вместе с вами. Если честно, для меня вопрос сложный. Мне сложно ответить на него. Микрофонуңузду ягып, өзүңүздүн ойлорыңузду айтыңыз. Ona bergenmen разиликне. Ор дорожа, вам слово.
тартынадыр біраз. Ну-ка. Теперь мне интересно, как он может это объяснить, видите? Или она? Да. Агай, можете включить Ну, тоже микрофон и О, барча если анекдот. есть... Ага. Болуштун айта, хей, хал, билемсиз дей. Бардагы чыра билмейбиз дей. Билмеймсеңиз барыңыз дей. Дагы да же, эй, хал, билемсиз, билмейбиз дей. Билмеймсеңиз барыңыз. Соң бир дагы керен жыйылганда, эй, хал, билемсиз, кой али билмейбиз десе кайта беришак. Бирлери билебиз де кычыра, бирлери билмейбиз де кычыра. Билегенлер билмегенлерге айтып коярсыз барыңыз деп кайта бере. Шалай күй болду али bizimki. Yaxshi, olayimsa tartinamisa qo'yayıq. Olayimsa axırıncı sizge bulay sorau. Siz nizat yoracak edigiz bizim Qumuq halkımızga. Meni ayavlı Qumuq halkıma yorayman birinçiliği parahatlık. Yürekte parahatlık yokmusa, dünyada parahatlık yokmusa, başkazalar bar da ma'nasını tasittegeyimik bola. Ya Allah suyunup kalığız, yaşlarınızı, nasipli günlerin görügüz, sağlıklı boluguz, nasipli boluguz. Şuna gelip, şunca zamanınızı menimle iyi bergen sayallığa Allah sizge razı olsun ya Allah. Sözünün ahırına şu uşataman деп айтқан, тек оқылмай қалған шиырымнан логично было бы завершить юралар билан ихтияр берсеңиз. Да, перед тем... Сейчас, секундочку. Перед тем, как Рублан завершите вы, тут вам, как говорится, от еще одного поэта нашего современного, видимо, вопрос. Я не знаю, как-то он сам представится и скажет, что он хочет сказать. Ну-ка. Микрофоныңызды яғызали. İhtiyar berdim. Assalamu alaikum. Geç yaxşı bolsun. Geç yaxşı bolsun, Bagavtin. Ben Nizamad Nuriyana. Ne etip turasın etiksiz. Şükür Allah'a. Köp arı beriliş var. Nasihat kızardaşımız ayıkkalay benimle bir giremen bir çıkaman adamlar gete bu geçe cuma geçe konak baskan var halkına konaklardan tolsunu uyu bize Allah. Da köp türlü temalar söylendi onun hakkında ne zaman ne çok söylese de bitegen temada tügül bizge şairliğe lap da yok tema debesime gele bizim güzel bay ne bileyim şu dünyanın içinde bari da zat var özün içinde ana dili biz. Ana dil şairde dürseniz arkadaşım Nuriyana muallim ne dürsen. Sağa ekkenin artık olmak tarık dürde dün mennenese masala. Şu bizim dilimizni tangalası neçik bolur. Şunu yaxşı bolur dep umutlayız barımızda. Yaxşı bolsun için biraz ozok da efirin zamanı kıskamsa kıska çalay bilim şoğar özünü oylanın aytsan. Oru çaykalayıp sötaki ana tilge baylaulu ana tilde söyleyebiz bizim Qumuq tilibizin hakkında barda berilişlerde özü bu azamat kardeşimiz da ana tilde söyley kıyım musa da ağır musa da şu sayali şu ana til sayali bir daha keren ayıp etsek de şoğar baktırmaga tergevizin süyemen. Barakallah. Barakallah olsun Bagavtin. Arı soru beresin. Телевизни таңаласын, не чағы боламса да арю көремен, ярық көремен, не чағы боламса да хақылы яшларыбыз да бар. Шолаға білдірсек, мағынасын, ради чего мы это делаем, не зацаялыға үйремеге тарық ана тіліне. Үйремеге тарық, сөйлемеге тарық айнаштығынан болмай. Онына яман атанасы үйіне айтамса бізге тарық түгіл, Qumuq değil, ацинкаларын бұзмаға тарық түгіл, біз барғаны сүймейбіз дарсылаға деп. Muallimlerden hasil tügül bu uyasına başlana ata ana ma'nasını anlatsak her biz avleti bizge ne zat sayalığa nege tarihi bizden tanış etme tarih biz madaniyatı bizden dili bizni şunca arı ağımlı dili bizni
Октем болма керекпиз биз гумуклар экенге, неге түгүл түрк миллетлери дүйнөнүн не кыйын не мүйүшүне барсаң да bizimkilerini tapacaksan. Şu yanlarına yaşlagay mağtarık. Tiyişli sözler tavıp. Durus ayttığız. Siz ahırda bir şiirunu keltirersiz dağı bizge. Oldu mu? Finalni akord bolsun şu. Finalni akord bolsun bugün berilişi bizne. Dünyalar bir bolup kalsa da yerlerde yer bolmaz bir kılık. Kalgan zat yok bolsun, kayırmaz. Bar bolsun adamla adamlık. Hey insan, yer kökке aylanıp tau ауып kalsa da yanыңна намысың тас etme öresin. Adamlık sağlansın sanыңна. Dostlağa көмегиң тарыхта, ятларда яғада тоқтама. Yetimni yanına anаңны татулы ачларын мақтама. Yoğluğunu söyleme тоқ bulan. Aç bulan söyleme aş haqta. Яш тапман болмайған қаттыңа öre, sen söyleme яш haqta. Пақырға yolğu belgilep, boyuңnu алтынға böleme. Авройған адамны yanına, sağlığını haqqına söyleme. Allah razı olsun sizge bugün şuncha arı şiirlarını okuganыңызға, bizge gelip bizim bu berilişini nürden толтырганыңызға. Allah buyursa дағы cuma yolgarбыз қалған халық bilan дағы да болacak berilişimiz. Konağımız Allah buyursa bolacak Qumuq elini temir kazık yanından. Va sizge aytmağa süyemen Allah-u Teala bersin sizge ullu дағы da ilham, дағы da yaxşı kitaplarını bizim milletine öğretigen şu ullu darajada şolay kitaplarını çıkartmağa Allah nasip bersin sizge. Va başka paçalıklara barıp bizim milletini, bizim paçalıkны, hukumatны bulay представитель bolup Allah-u Teala bersin sizge bulay üstünlükler. Amin ya Allah. Her bu sırmağa da yüreğine umralığa yetişmeye Allah nasip etsin. Көп sağ olunuz barakallah. Geçegiz, günügüz yaxşı bolsun. Пока. Пока-пока.